hills arfun remote ni ada di kekilah wah arfun remote ni mentang sing kendai nak kekilah Cuma tak kejut cakap nak kayo itu begitu. cakap ha kata oi cakap kan tapi kalau ba ndang nilai wat ha kan kalau ba kini diberi kita lapor ke it dia lek asam yon hai ni dengan lieng ni melacak kita ki berkat te ha most in all probability kita juga one leg kalau kita return ni nak sah Allah tambah kini kita ngites ni random sampling kamu ni khad ini ni khad ini bomdan symptom bomdan ni antigen test antigen ha tambah ke protokol ke jengi kita jaga antigen kalau kan ubawan nabar the one rong support ke jela ke jengi ngilek ke antigen do positif ni kan positif kini ni containment zone ni containment area ki high risk ki badan hang ni ladang ngilek antigen ladang long positif ni hapan confirm saya dekat PCR lani ke turunat lani ke sibina badi kini ki bana por rilbang ru ki bangi om ki long positif ni dang le ke PCR lada dekat PCR kalau negatif kau ngimdang concern chu ngile no contact tracing ni thale kita quarantine ki ke tangba ngimlong concern chu mo tesa ko ngingin ang boros kata quarantine ya kini ki belum positif kadai khatsals ni hadim khatsals ni ngira test ki kila nong negatif kamot ndon kamsu bon quarantine sa khatsals ni ya ta kamat kata kadi belum syai kamdan su quarantine afu fras ni full quarantine ni bedai khatsals ni mo ki balik sabar ngabot kanami skoi protocol ndalik sabar ki bon phai kemudian kita show quarantine, kemudian tes bilang negatif show quarantine tak news ni. Kita mi nang ni, kita balik sabar, kita bawa kai yang kita show quarantine tak news ni. Mo, kata kadi belum syai bah, nama bagi senang kita orang bah filami, napa corona ke santa dan filami na hospital, filasong tu khasal ni, filas quarantine lagi, kita pun senang kita quarantine dia khasal ni kam deh, kam kata kam malang mo, kamu kata kalau abiang. Nomor quarantine thani beri wan pen songsan asa itu kam ora pada dekoi ke jing pada itu mo ketu bun nak kendong ki bokile doktor bahau mula kadi belum syai ni kadi belum syai waktu nomor la filek palat pada kamu kalau persyai ka spesify itu screening testing sata KG mantap ni tu hang tu ngilai bikin antigen testing ya baru di balung di bumi katuri random mo kadi random hari ni kita testing center tu hapo polis besar buat hapo motfra dan beri antigen telah ngi yo positif nang tu ingin confirm dengan PCR lalu doktor ni lalu rasa ni ko oleh lalu rasa kita punya penbet mentai di ya ki tim di ke waktu